In Svizra venus negin regia, negin regina sco l'Inghilterra. A nus vain negin president del stadi sco en Francia. E dat negins princis sco al Principati de Liechtenstein, a se capesce negin dictatur sco per exempel la Siria. Qual sana pon decida sur de bia causas pliu meins per suls. In Svizra eisi auto, nus vain ina democrazia. Il plai democrazia deriva del greca vol di tonsco il pievel decida. E con quei che daten in stadi de decida sur di massa leges ed ordinaziuns fa bu il pievel set sot quai, ma vain el eleget secondas personas che fan per el quella lavur. Quellas personas nomnins politikers. Uscea vin la Svizra manada e dirigida da politikers cil pivel Svizzer eligia, che vuol dire cil pivel Svizzer cercia or. E dossa vini un po' più complicia, perché in Svizzera manza becengal una gruppa da politikers na i dat dus ni ci sunt treis da quelles gruppas da politikers. Che perché inseia proprio sier ci tutti i Svizzers vegin in ci si metta ein per els. Quella casa federale a Berna, che lavorano ils politikers della Svizzera. E qua in pia quelles personas che ils Svizzers e la Svizzera elegen perché fecen las leges per nus. Tutti els politikers de Berna insieme nomnins Parlament. A Berna la Casa Federale dati due sorts de politikers, due scinumnades combres, il Cussegl Nacional ed il Cussegl dels Cantuns. Il Cussegl Nacional ha in tot 200 members. Cons members che minchi cantun ascia termetter in quel Cussegl depende del tiempo dels abitants de minchi cantun. Il cantun Turic, che ha ils pli biars abitants de tots els cantuns svizzers, ha 35 members. A Pansel, a Moin. Il cantun Grigiun ha 5 Cussegliers nationals. La seconda combra è pli pintia ed ha nom Cussegl dels Cantuns, ni Cussegl dels Stans. Causa minchi cantun eleger 2 Cussegliers. El Grigiun sa termetter 2 personas in quel Cussegl. Il Cussegl dels Cantuns ha pia 46 members. Minchia legge sto veni acceptada da domis 2 combras. Quei eins fatg perché ils cantuns pins stoppian bodina fa tot quei che ils grons comandan. Il cantun Uri in pin cantun ha tutina bia vusch sco il cantun Turic. Sper il fa leges a quei parlament un in altra incumbenza e le legge il siat cussegliers federals. Quels ston lumirà che las leges venien realisades. Minchia cusseglier federal è chef din departament in è responsabels per las finanzas, in auto pil militar, o in auto pil traffic e da scia vinavon.